Igama kuphaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ngingqole ebuqaphuqemisa abafakazana ngo-12 thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xa muxakile kusazoshuba kusengenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwaja ukubhadwa ikhulule umfaka amakhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga siphethwe ngacaca ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapha ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fuck off ngeke ngize ngizwe ngempatha mina makuthiwa kuya ngokwami angazi ukuthi i-country yaseNingizimu Afrika lento ye-freedom of speech kuyacaca yini ukuthi isebenza igcine phi because akufanele ukuthi i-freedom ye-speech yakho igcina ilimaza ilungelo lami akufanele bengabe ngenza ulive nginelungelo lokungena ngenza ulive la kodwa ulive wami ugcina ulimaza ilungelo lakho wena osekhaya ingakho umuntu umuntu ngabantu ngoba sikhathele abantu abafike baqoqozela udlame baqoqozela ukucwasa baqoqozela ungahloniphi baqoqozela inhlamba uma ngabe sebe challenge ngalokho umuntu besethi it's a freedom of speech ayikho into engenayo control yakhona ugovernment waseNingizimu Afrika une challenge yokuba kumele ngampela abantu baqeqeshwe ukuthi masikhuluma nge-freedom of speech sikhuluma ngani masikhuluma ngelungelo lakho nelungelo lomunye sikhuluma ngani umuntu wonke unelungelo lakhe wonke umuntu uyadeserve ukuhlonishwa wonke umuntu uyadeserve ukuthi abe nesithunzi wonke umuntu uyadeserve ukuthi athatheke kahle uma seziya kwi-public wonke umuntu uyadeserve ukuthi ilungelo lakhe lihlonishwe maseziya kwi-public kodwa ikhona iproblem ekhona ngepolitiki yalemzansi nomthetho walenzansi sekaningi ngibona umuntu angene kuma social media awadiqilele phansi wonke amalungelo omunye umuntu kodwa emva kalokho mase induku sibheka kuyena bese ezothi i-freedom of speech mhlawumbe naye freedom of speech abantu kusamele bahlehle babheke from the freedom charter from the constitution ukuthi ihamba igcinephi i-freedom of speech ngoba uyabona umuntu once waqala kwaba umholi umuntu mayise umholi engahlukumezi abantu bengekho abantu abacomplaina ngayo ukuthi uyaskema uyasikhohlisa uyasimisleader uyasibulalisa into engafuneki into ephazamisa umphakathi ima kunomphakathi umphakathi uthi si happy ngaye phela kodwa ngeke silijoyine iqembu lakhe ngoba sineqembu lethu kufanele intombi mayithi ngeke ngiqome le ndoda ngoba nginendoda yami yabo ayilikho iphuthe entombini futhi ayikho into wrong ngale ndoda umehluko nje angiyithandi ngoba ngithanda umuntu wami angiyithandi le political party ngoba ngithanda le political party engibelivela kuyona ayikho inhlamba lapho politiki iyadlalwa ngendlela ezahlukahlukene kodwa uyabona mase ngidiza inhlamba nokudicilela isithunzi phela bafethu at the end of the day social media ibuka nayo ingane esizalayo nami nje nginazi ingane ze social media can you imagine mangaqhamuka impatha ngelinye ilanga nje vele ngihlabe ngenhlamba engaka mina nje kukho ngibhaka lapho ke baba inhlamba engaka nje ngithi maye babu inhlamba ibe ngaka kungaphoqeka ukuthi nje ngingalali isonto lonke ngicabanga le nhlamba ngilizo umuntu so okwenzeka kumina ifuna ngicabanga noma kuthiwa kuya komunye umuntu so labantu laba abadicelela abaholi phansi isithunzi sabo kunabantu abaholwa yilabantu yonto must come to an end show me looking back must come to an end yonto le labantu laba abadicelela abanomzane benama families adependele kubona ngoba uma ngabe uthinta umuholi uthinte nakuphela usuku usulimaza inhliziyo zalabantu abathembele kulowo muholi yabo abathembele kulowo mholi unless mawuzokhuluma into ekuthiwa ngempela lo mholi
khona into wrong ayenzile ezocompromise isizwe. Hayi kodwa uthi cilela umholi ngoba nakho wena ubitha. It's something else. How about labantu abayi1000 abaprefer umholi qonda ukuthi bonke inhliziyo zaba yiphuka. Uma iphuka inhliziyo ziresulta kwi-violence, and i-violence ilento esingayifuni la eSouth Africa. Sengibonile impela khona abantu eseze baba comfortable, baze bajwayeleka ukuthi hayi bayayithukela, baze bajwayeleka ukuthi hayi bazi inhlanye ezaziwayo ebabalalela. Uhlanya alihlanyele ngakubo, uhlanya ahlanyele abangani balo. Uhlanya kufanele sihlanyele abanye abantu, because nalowo umuntu ohlanyelwayo naye usuke naye uhlanya ngendlela yakhe. Umuntu ubaleke wonke umuntu une level ethile yokuhlanya ehambisana naye, bese kuba ukuthi ubuhlakani bomuntu bese budlula ukuhlanya komuntu. Kodwa wonke umuntu unawo le element somehow yokuhlanya here and there, kodwa ubuhlakani budlula ubuhlanya. So angabi ukuhlanya obudlula ubuhlakani. It mustn't be like that. Mina nje ngoking phaka nje angikhathali ukuthi ngakuthiwa umholi ufaile ukwenzani, ngakuthiwa umholi wenzeni, but le nhlambi endize emoyeni it's disturbing. Irregardless of what, it's disturbing. And we can't tolerate leyo nto leyo ngampela bafethu, because kunabantu abaningi abaraise ingane with dignity. Kunabantu abaningi abafundisa ingane ngenhlonipho. Ngeke nje. Show me looking back. So njengamanje ngizocela ukuthi umuntu angibuze noma ingane, but ngizongena kule ndaba ngelinye ilanga. Mina ke angisaba ukusha amagama as long as mangilungisa isizwe. Kodwa into engisuke ngizoyisho ngeke ihambe nenhlamba mina, futhi ngeke ihambe lobuqhwangu. Ngeke mina hambe nenhlamba ngeke lobuqhwangu, kodwa izohamba nesifundo. Angihambisani nje nenhlamba mina. Ngikhathala ukuthi ungikhonzile uyangithanda awu noma ungithandi, but inhlamba nje ngeke nje ngihambisana inhlamba, unless makuthiwa umuntu khona into wrong ayenzile uyayideserve. Mhlambe uskeme abantu noma udicilele isizwe phansi noma untshontshelile noma khona ayenzile, kodwa makukhona wrong umuntu ayenzileke uyayidinga ipunishment lo muntu. Kucace futhi ukuthi uyapunishwa ngesenzo esibi ukuze afunde from isenzo esibi asenzi. Hayi kodwa nje uthi uyidlalela bese besala nje udidela inhlamba phezulu. No, ayikho lonto le. And empilweni you must always uqaphele if you've got something to lose. Abanye abantu abahloniphi ngoba bengezona inhlanya, abahlonipha because they've got something to lose. Impilo mayikushaya, if unemoto baba, bahlonipha abanye abantu because iqalekiso zabanye abantu zingayibulala imoto yakho. If unomfazi, bahlonipha abanye abantu because iqalekiso zabanye abantu zingamxosha umfazi wakho. If usebenza emsebenzini, bahlonipha abanye abantu because iqalekiso zabanye abasebenzi including management ingawuqeda lo msebenzi owenzayo. So nje ekugcineni yonke into iqala kwinhlonipho, ngoba umuntu ufika lahlekelwa inhlonipho bese lahlekelwa into anayo, bese kuba sengathi umuntu uyasukelwa mase lahlekelwa into anayo, kanti uyena oqale wangahlonipha. Uma ngabe uhlonipha mfethu, hlonipha omncane, uhlonipha omdala. Uhloniphe mfana uzuhloniphe ngisho iphara, uhloniphe iphara ukuze mase likubamba inkunzi iphara sikwazi ukudila nalo. Ngoba uma ungahloniphanga iphara, uma sele kubamba inkunzi iphara sizothini. Yahlonipha baba umhlaba. Umhlaba nje umhlaba ngokuhlonipha ukuze sakhe isizwe esinenzalo ezokwazi ukunqoba lempilo ehlula abazali bethu ukuyinqoba. Mangabe ungangazi mina mfethu igama ngobhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhakuda kweyini ngingwele ebhuqabhuqimiza bafokazana ngotholota labetshise thuluza ngihambe nalo ngifice insimini xa uxakile sasoshuba kusangezana mayini. Mina ngeke ngikhulume into engingayazi. Sibongele iANC ngemanifesto ezoba nawo lapha ya eMoses Mabhida kusasa, njengoba kuyiSaturday kusasa ine manifesto yayo, and ayivi izohamba kahle manifesto yeANC izivunywa ngisho nayi weather. Manifesto yeANC ezobe iseMoses Mabhida, siyanibongela amaqabane, kuzohamba kahle. Sibonge nabaholi bayiANC ngokuyibamba ishisa, sibonge maqabane.
ikona vele ukubambisana, ikona vele ukuhlonipha, ikona vele ukuphokophela okuyokwenza ukuthi zonke izifiso ezayifiso ubabamkhulu bashona zingafezekanga, kodwa izizukulwane ngezizukulwane zethu zikwazi ukugcina zifikile. Ngoba akuyona into elula ukusuka ezweni lokugqila uya ezweni leKhenana. Ingakho ngisho eBhayibhelini uMose kwamthatha iminyaka ukukhipha abantwana ngapha baka-Israyeli abayise ezweni lesithembiso, wagcina futhi engafikanga ngenxa yengqinamba zendlela. So lento is not about uMose weBhayibheli, it's even about thina esiphila njengamanje. Wonke umuntu ufuna impilo engcono for abantu, kodwa abantu ekuhanjwa nabo kuyiwa impilo engcono kunezingqinamba lendleleni, ngoba abanye babuye bavukwe umona, bavukwe into zabo, bavukwe igreediness yabo, bavukwe arrogance along. But akusho ukuthi ngekufike la kuyakhona, kuzofikwa kodwa ngenzeka kufike ngasaphelelwe la kuyiwa khona. So mina ngifuna uma umuntu udideke ukuthi uyapi. That is the reason why kumele wazi kahle ukuthi usukaphi, ngoba la usuka khona awufanele ufise ukuphindele khona. Yabona bengabe umakoti njena usemendweni kuhamba kahle emendweni, kodwa uthi mawuvuka yiconsi bese uthi phela ngizogoduka ngekhaya, ngizogoduka ulenza iconsi ngoba uthi ngizogoduka. Lapho it means awuna direction, ngoba i-direction lokho nakho protect it, grab it, fight for what you don't have. Don't lose what you have and go back, you know, and go back. Don't go back empilweni. Empilweni you must always fight for ukuya phambili. Empilweni you must always concentrate on building your future. You don't have to concentrate of what happened to your past. Whatever that happened to your past or currently, turn that particular incident into your stepping stone. You will thank me later. Learn from the mistake that you have done. Don't repeat the one and the same mistake. You are making the biggest mistake by doing so. Of course, we are bound to do those mistakes, but learn from them. Don't repeat the one and the same mistake, because it means you are going nowhere. You are stationary. So, siyabuka ke thina imidlalo idlalwa. Khona omunye umdlalo okudlalwe uzubona ukuthi yabona ke lento le ayikho nto ekhulunywa. Ayikho nto ekhulunywa. Uzwe imbudane nje ulale, yabona ke le imbudane ke le. Imbudane. So alakhiwe izwe ukuze ngelinye ilanga sifike lesiyakhona, kodwa kulula. Futhi akekho umholi ongaqhamuka athi leyo nto uzoyenza kalula, as long as mawusasebenza nabantu, as long as maksa electwa abantu ukuthi ababe kuma positions, ngeke kuze kube lula, ngoba mangena ungena kwi position ungena uhamba nabantu bakhe abakufakile basafuna ubaprovele ukuthi ulo muntu becabanga ukuthi uyena, enkathi ubaprevele khona umphakathi verse ozosabotage somehow. Lokho it's nature. Ngisho ngathiwa kube omunye ongenayo naye unabantu bakhe nabo abathi siprove. Mangabe futhi labantu ungaba support or ungaba prove ukuthi umholi lo ekade bethi uyena, ibona futhi abazokujikela futhi bathi awusakudeserve ba umholi, usabotage ibona. And the moment ibesabotage i-country ayisayile la kumele iye khona. Impilo nje ifuna besibindi impilo. Sondeza abantu abanale vision ecishe ifane neyakho, so that kuzoba easy ukuthi ephambili. Manje the only mistake esondeza abantu enama-politicians, ama-politicians asondeza ngisho abantu abarongi because bafunani ama-politicians afuna uquqaba olukhulu, kanti akutatazelwa, akujahiwe
kumele kodwa wazi ukuthi ithini ivision yakho. Ungatatazela ukuthatha izikhundla, utatazela unomasipala, tatazela ukuthi akufezeke leli phupho nalo ngecountry yaseNingizimu Afrika. The more unephupho uzokwazi ukuhlukanisa ama scammers. Akumnandi ukubona inhlangano igcwele ama scammers adumile naziwayo. Kodwa ithi mayikhuluma ibe ne smooth and sweet talk kodwa ubone ukuthi khona ama scammers la. Once a scammer will always be a scammer, irregardless of what, believe me or not. Because umuntu usuke enohlanga, that is why umbulali will always be a killer. Awudlaleli kumbulali. Kakhulukazi ingako ngisho ungena ejele, into yokuqala abayibhekayo ukuthi njoba usuboshiwe lithini ithikithi lakho uboshelweni wena. Boshelweni ngoba lento oboshele yona ama chances ukuthi uyiphinde maningi. Uma uqanjelwa amanga, ama chances ukuthi uphinde uqanjelwa amanga futhi maningi. Uma ubulalile, ama chances ukuthi uphinde ubulale maningi. Uma urapile, ama chances ukuphinde urape maningi. Uboshelweni. Ingaka ukuhlala ejele akusona isigwebo. Ingoba kumele kuphume lo moya oyilento le ekubhayizisayo kungena omunye umoya kuhlume umoya omusha, kuhlume isidalo esisha, uphume sewucabanga sekwazi ukuhlukanisa. Mawuqambela amanga kumele lo moya lokuqambela amanga nalo moya okudayisayo uqanjela amanga wehle. Ufunde ngaphakathi ejele, wenza ama business ngaphakathi if it possible. Uhlangana nabantu aba-right ngaphakathi if it's possible. Uphume sewomunye umuntu. Bothi bethi bayaqambela amanga, wena usunofakazi ukuthi usowomunye umuntu. Hayi lo vela thatha kancane kanjalo. Thuka kabi ngibona abantu kuhliphiziswa la. Kuhliphiziswa. Bese ngiphinda futhi ngizoyala lensizwa lekuthiwa uNgizwe Mchunu. Akakafiki isigabeni sokuthi ngithi ngizomfundisa la, but sofika isikhathi sokumfundisa bengabe ephuma esandleni. Kodwa kwamanje ukumyala. Uma umyala umuntu ngoba usukumkhonzile kodwa ubone ukuthi uyageja noma ubone ukuthi akekho away ngokunye. UNgizwe Mchunu manje uproud wokuthi une organization ekuthiwa iBhinca Nation. Kodwa uma ungahlala phansi and le organization yakho uNgizwe Mchunu uze athi uzodecide nayo ukuthi bazovotela abantu, kodwa uma ungahlala phansi naye uthi sithini structure sale organization yeBhinca Nation asikho. Okay ke mangaka ama members ale Bhinca Nation awekho. It's none. Okay ke igroup ke mhlambe la kwiFacebook ke noma kuphi ku social media la kuthiwa khona this is the Bhinca Nation group, sibona ukuthi napha labantu bakhulumani. Ayikho. Kanti mawuya kubaculi bamaskandi makuthiwa uyakukhuzana uzokwazi ukuyithotha ama blue nations mangaki. Uzokwazi makugcokama ukuthi ama red nations mayingaki. Uzokwazi makagatsheni ukubheka ukuthi bangaka abantu bakhe. Yabo uzokwazi mangabe uya kulamanye amaciko kodla ubheke ubotho napha abalandeli bakhona. Yabo uzokwazi mawuya kothwasa lekhansela, uzokwazi mawuya kolagxapha ukuthi napha abantu bakhona. Yabo abantu abacula abanabantu. Yabo so if mina ngenza something mase ngibiza ukhuzane ngibiza igcokama mayifika ukhuzane lifika igcokama liza nalabantu balo vele. Iyaphile lenkulumo yami ithi mina ngiyambona uNgizwe ukuthi ikhona ivision anayo ngeBhinca Nation. Akenze njani manje leBhinca Nation? Akazama ukuyenza ke manje ibe yilento ayimaginayo ukuthi iyona.
akabe nama members manje azolwela lento because okwamanje okwamanje bengabe ethi samabhinqa asivote lapho he is talking lies because kulamabhinqa abakhulumelayo khona abasenkatheni khona abayi-ANC khona abayi-Action SA ezamzwakele ngcwango lapha ya khona abayi-DA khona vele bonke laba kufana nasesontweni mawumfundisi esontweni awukwazi ukubhosta uthi mina abantu bami ngizobatshela ukuthi abavotela ukuthi akuhambi kanjalo ngoba la kuwena bazele ukuzothandaza abazofuna usizo la kamoya kodwa mase ziya empilweni omunye uyikhansela ulesontweni lakho lenhlangano ethile Nongizwe mayekhuluma ngamabhinqa ukhuluma ngamakhansela ukhuluma ngamakhosi ukhuluma ngeinduna ukhuluma ngamakholwa amabhinqa ukhuluma ngama-mayors ukhuluma ngama-ministers ukhuluma ngama-MECs azakhulume ngisho nangawo president was umsholozi uyambotha uyibhinqa yabo khuluma ngawo so bengabe ethi thina samabhinqa sizodecide imap la amabhinqa azodecide because amabhinqa amanye vele siyazi ukuthi ayinkatha yabona ayoyivotela inkatha futhi with peace amanye amabhinqa i-EFF ayoyivotelela i-EFF amabhinqa imaphi la wakhe athi uzodecide nawo ukuthi ivote bayithatha kuphi cha akakhuluma iqiniso Ngizwe Mchunu ukuthi yena ukhuluma ngaye ukuthi iyiphi inhlangano azofuna ungabathuka abaholi bakhona that is the thing mina ile nhlangano kuphela engithi mangabe nithi nifuna ukungiyuza ningisebenzise ngeke ngize nginithuka ke nina kodwa ezinye inhlangano zozithuka kodwa asikhulumi ngamavoti amavoti isibonelo nje nangu ubheka imtolo lo nobhala we-ANC ye-KZN washo wathi edlalela wathi uyi-deputy naye manje yelokhuzana yebhinqa nation kodwa deep down siyazi ukuthi unobhala we-ANC ye-KZN shuthi nobheka imtolo bengabe ethi useyibhinqa sekumele atshele uNgizwe ukuthi what you must vote for uNgizwe akajule akaqale manje asuke ekudlaleni akayishintshe impilo manje eze kwi-reality because ukukhuluma ngabantu abaserious empilweni akabe akazame kona kukho lula ukuza kwi-reality but at least akazame kancane ukuza khona okwamanje lento angakasho ukuthi I'm taking him off okwamanje it's only a fair and free advice ukuthi amabhinqa even namabhinqa alapha komaskandi ingqwele zomaskandi abathandi makaskandi inkunzi zomaskandi yabona amabhinqa alapho anenhlangano abhilonga kuzona kuma what aso abanye olokhuzana bala emabranchini abanye abalindele ukutshelwa uNgizwe akangayikhohlisi yena ukuthi athi thina njengebhinqa nation akathola inhlangano uNgizwe azothi nathi inhlangano yami sengilwela lenhlangano ukuthi aye phambili because ustrong manga uyakwazi ukumela into yakhe uma ngabe nje ezosusa le element yenhlamba naye angaba asusa element yenhlamba bese bayifighter angakwazi ukuba leli fighter leli uthi mawuthi forward li forward kodwa makunenhlamba magne element tribalism phakathi umuntu nje awumcwasi ngobuhlanga bakhe awuyenzi lo mistake awuyenzi leyo mistake leyo angiphathi abantu bala eSouth Africa ngathi ngavumeki nje uchwase ngisho abantu engebona bala eSouth Africa ngobuhlanga babo angiphathi abala we are all one akufanele kuze kuzokala elements yokuthi ngithi hayi nina bobani nje cha lonto ungayenza ekhoneni lakho nakhona futhi mawusudakwe into ekudakile kodwa on a public domain umuntu awumcwasi ngobuhlanga eningizimu Africa because iNingizimu Africa eyawo wonke umuntu ohlala kuyona azikho indawo eyivumeleke ukuthi zibe inogo area yavalwa leyonto yayikhona ngezikhathi zobabamkhulu nobaba but yavalwa lento yonogo awuphahlukeli entweni ecishe ifuna ukuzenza leyonto ukuthi hayi wena ukuthi hayi wena umXhosa hayi wena umZulu hayi wena umshangane hayi wena uIndia hayi wena ukuthi awuphahlukeli entweni enjalo kuyicala line charge yalo maseziye court leyonto leyo. You can easily get arrested for that. Yabo? So, kunezinto bafethe kufuneka sifundisane
ngoba ngasho ngathi mina njolwela abantu kodwa umsebenzi wami ukulwela abantu wonke including wona amabhinqa ukulwela including ama politicians ukwalwela ukuthi mina ngibe nefair ngingachemi sengibonakala ngicheme nabanye njengalezi idididi zenyanga efika baqola abantu bese kuvela ukuthi isifuna ukuzenza ngazi ukuthi ichema nabantu akuqhenywa emhlabeni awuchenywa nhlobo okubiza inhlamba uyibhekise kumuntu you are violating ilungelo lakhe he's got a right to press a charge against you are violating ilungelo lakhe and ayikho into ekuthiwa hayi inhlanya ziba indawo yayo umuntu akekho ukuthi uyahlanya then that's it ayikho lona umuntu mayehlanya akathathwa beke endaweni efanele inhlanya lazi ikhona ezingasala uliki kuba njalo nje uyabona umuntu makuthiwa students okay akaye esikoleni umsebenzi okay akaye emsebenzini uyabona yes politicians okay abayidlale le game yepolitiki yabo but nayo abayidlale kahle peacefully bayidlale ngama facts politics nje idlalwa ngama facts politics you put facts on the table uma kunomuntu onama facts angaphezulu kwawakho then uzokushaya ke lo muntu ngepolitiki ngoba wena ukhulume waze wahluleka ukuchallenge kodwa ukuthi uhluleke ukumchallenge akusho ukuthi yena u100% right but uaccurate ngoba uyena othi mayikhulumile bese ungakwazi ukumchallenge usangaqhamuka kodwa ongakwazi ukukhuluma ngaphezulu kwakhe noma usangayikhuluma into ijike ingenzeki yabona usungambamba lapho ukuthi hayi wathi kuzokwenzeka why ingenzakalanga then from lapho ila uzobe seqala naye usukhona ukumteka off khona ukuthi hayi ngeke wena uyakhuluma but azenzeke into eyishoyo kodwa ukhumbule verse ukuthi lemhlabeni mfethu uyathembisa uma uthembisile bese uyazama ukuthi ayithembisile uyenze but mawuthembisa into ezu20 ngeke uzenze zonke including politicians kunjalo enza ama manifesto nje ungabhala phansi mawuthanda lento abayithembisa ama manifesto ngeke bazenze zonke but ezinye zazo bazozenza because mangena iqembu elisha ufuna umuntu aqala ayifixe yena maqhubeke lidala iqembu lelo ufuna aqhubeke lagcine khona Ikangithi mina igama kuphakisa bongwanzama bathi ngihambele bathi ngibone bathi ngizenzile mina ngeke mfethu ngikutshele into ngokubhayiza ingakho noma ngikhuluma ngalo mjito ekuthiwa Ngizwe Mchunu ngime advisor nje kahle ukuthi akeke ayenze le organization yakhe yebhinqa nation befuna iphile asiqale sibone iphila angagijimi athi uzobizwa president ukuthi abakhulume kuyona ukhuluma kanjani usile ekhanda entweni engakabona ngathi iyaphila yini akuthiwe nangu kusuka upresident othile noma unobhalo othile uyokhuluma entweni kanjani lapho thina ubuholi bakho sikamngabasa ngoba ayiphili into sibona ama members sisibona istructure sayo ukuthi nasi structure then from lapho ke sesiyabheka ukuthi yini inhloso njengo SACP bayaphila labantu okhosathu bayaphila labantu maningi ngeke ngize ngwabale even ama unions obona kahle ukuthi amele abantu amele abasebenzi amele ukuthi kodwa ni structure ayaphila yabo and anama principles awo okhosathu nosathu uyabona baningi ngeke ngibaqede bathwa ngibabale bonke kodwa ama unions aphilayo amele abantu abathile ani structure uyazi ukuthi la ngihlangana nobani uyabona uma sikhulumile siqala la sigcina la makunama challenges kudilwa kanjani nawo ngaphakathi before aphumele ngaphandle hayi ukuthi uthi une structure kodwa yonke into ikhulunywa la ayikho into ekuthiwe yangaphakathi le there is no such Try mina ukungipha mina ukhumbuleke angikhulumi mina ngokwasemhlabeni mangikhuluma ngikhuluma ngokwasemazulwini ngoba ngifika nje ngithi lento kwamanje yabona angibonise sangafika ilanga lengathi khona ke sengifaka u7 kuyona angawufaka u7 manje kuseyokubonisa nje but ngisangafika no7 uma ngifika no7 ngisuke ngizofika nezizathu ukuthi why ngisho lento
Ngoba ekugcineni phela lana asidlali la. We can't afford to have a banana republic. La khona umuntu evuka ekseni athi namhlanje ukuthi angithuke uRamaphosa uyamthuka, kusasa ukuthi angithuka uZuma uyamthuka, kusasa ukuthi angithuma uMtolo uyamthuka, kusasa ukuthi angithuka noMagugu Simelane uyamthuka, siphamba kusasa ukuthi angithuke uMakhosi Khoza uyamthuka, namhlanje angithandanga uBonkosi Khanyile uyamthuka, namhlanje angithandanga uDungu uyamthuka, namhlanje angithandanga angithandanga ubaba uhlabisa wenkatha uyamthuka, namhlanje angithandanga uzwakela uyamthuka, namhlanje angithandanga upapasi weDA uyamthuka, namhlanje angithandanga umphemba uNtulu wenkatha uyavuka useyamthuka, ulokhuzana uthuka uNtuli, namhlanje angithandanga uJobe useyavuka uyamthuka, namhlanje angithandanga umfundisi uDube uyavuka uyamthuka, namhlanje angithandanga uzwakela emncango uyavuka uyamthuka. We can't afford. We can't afford. Tshela mina ngipha. We can't. Namhlanje ngithandanga uZandile Gumede. Uyavuka ngithuka uZandile Gumede. Namhlanje ngithandanga uZweli Mkhize, uyavuka uthuka uZweli. No, we can't afford, bro. Asifuni nalabantu. Sifuni nalabantu. Angithandanga uzikalala uyavuka uyamthuka, uyabona? Angithandanga uPhema Judia Eastern Cape uyavuka uyamthuka uPhema Judia. No, we can't afford to do that. Angithandanga uMbalula uyavuka uyamdelela umehlela phansi uyamdelela. We can't afford. Awuthandanga uKhumalo weMK uyavuka udelela uKhuma. No, we can't afford that. We can't afford that. We can't afford that. La asikhulumi ngobuhlathi la sikhuluma ngereality eyokuthi uma sabantu into ayenziwe ngendlela ukuhlohlwa abantu bayahlohlana abantu ekugcineni abantu bakushengula simini khona abantu abavele bathi hayi siyakuthanda abantu asifuni ngobani siyamthanda ubani bakwenza isilima wawenziwa abantu intombazane uthandana nomuntu onemali onemoto kuthiwa hayi miyeke abantu abanemali bazodlala ngawe umiyeke lo muntu onemali ubamba umuntu ofaka amatekwe All Star akwenzeni ngesicathulo seteke ekubhonya ulambe ngisho eswini lo wemoto at least ubekunikeza 1000 aqova utsotsi qethe azobamba inkunzi kini. Angithi phela kwathi wayeke wemoto lo wayethi miyeke lo owemoto akalungile yena usemthathile usejika naye usuyinhlekisa wena benzanile abantu umuntu bengathi uyak-advise kanti umuntu ufuna ukufeza inhloso baba. We must always give a fair advice. Hayi lento wenzani ilima into engiyibonile mina abantu la kuma social media benzani ilima bengathi umuntu uyakuthanda kanti ufuna uqhubeka uhlomeke ukuze kusasa masushayeka betha abantu hayi siyakuthanda macingwana siyakuthanda ngizwe ungizwe uphuca imoto iJSC bonke labantu basiyakuthanda akhongisho aba u10 abathi macingwana asikuthengele imoto ngoba ihambile imoto yakho baphila abantu basiyakuthanda akhongisho asikuthengele imoto. Ungizwe manje uyilwa yedwa indaba yemoto ethathwa uJSC uyilwa yedwa manje labantu bakusiyakuthanda into ezimenza isilima nje ezimthanda ngoba zithi hayi batshele ngoba ujabulela ukuthi utshela lo muntu lo ongazwani naye ngizawatshela wena kosa ngokunye ukuthi awumfuni yabo kosa ngokunye ukuthi awumfuni ngenkathi i-event kaNgizwe inama challenges e-workshop babengaya abantu babelinda ukuthi ungizwe akazanqoba abekho nje abake baya bathi awuthi siyotoyitoya sithi ayizwe kwakade ku-empty until kuqale kukhali sound kwayimabe besuka abantu lebehlola khona umthanda kanjani umuntu bengabe uzwa amazwi wobhoko ayikho lonto le hlela umuntu athi uyakuthanda ngoba ekugumbela ithuna ayikho lonto le umuntu uma umthanda ebuhleni umthande ebini uma umthanda umuntu umthanda umuntu kumele ngabe uyimember yeBhinca Nation manje ngabe unenamba yokuthi mina I am a member of the Bhinca Nation hayi ngomlomo ninama principles ukuthi yini enifuna ukuyenza as organization yeBhinca Nation abhalwe phansi. You can't produce athi siyakuthanda you are not even a member. Who's fooling who?
yile nto engayifuni ukuthi umuntu nimenze isilima azi umuntu abe proud ukuthi ngine support kanti akukho support udlala abantu abamenza isilima thola mina ukungipha co support babili bathathu abantu ngempela abangathi abathi makuthiwa usenkingeni athi umuntu ngizowa nawe abantu bayabaleka uma usenkingeni Thola ngakufake thola mina ukungipha mina nje mina awukwazi mina ngisebenza inkinga zabantu ezikuma level aphezulu kakhulu ngokuhlukahlukana kwazo ngidile nazo ngokwepower mase ngifika la ngizoxoxa it's because ngifuna ukuthi into nginarrate ukuze ni understand and put it to your consideration and take it very serious but mina ngidinga ukukhuluma kanje mina ngifike ngikhuluma kanje ngiphinde ngiyisebeze into engiyikhuluma Lwa namhlanje ngisho ngithi imanifesto eNCM usimabhide kusasa wonke ama-comrades azophuma ngomningi babo kuzobe kugcwele lapha kuzobe kugcwele azophuma nje ne-transportation futhi nje izobe ikhona futhi kuzobe kwawa le-KZN awekho aqhamuka kwamanye ama-province kobe kwawala ngaqhamuka ama-leaders nje ngoba ezosupporta from other province but nje i-KZN ezobe iseMoses Mabhide yabo i-KZN ezobe iseMoses Mabhide ingakho nje njalo mina bengabe ngila ku live ngisuke ngizokhuluma into enesiqiniseko sokuthi abantu all over the world they must learn something out of it at the end of the day if you know what I mean yes athi umuntu hayi ngiyamthanda ubani kusho umuntu ongakazi uhlale ngisho naye phansi awuyazi mentality and ibehavior yakhe uma ngabe sehleli phansi awukazi uhlale nje awukazi umnikeze ngisho u1000 uthi hayi ngiyakuthanda mfethu ngicela ukufakela i-wallet now umenza isilima ngiyakuthanda naye ajabule ngiyathandwa for what suka ngihlala abantu bafethu papa yini ngizokhuluma nani Sunday kusasa it's Saturday kusasa ngoze ngikhulume nani Sunday afternoon ningixolele kusasa nje nginomsebenzi omningi ufuna ngikwenze ngomakhandakhanda kufuna ngikhulume nabantu abanomakhandakhanda egroupini ufuna senze insebenzo kusasa so njengoba ngasho ngathi mawunomakhandakhanda usuke uphethe ukunqoba and ngitholakala from Wednesday and Saturday number 44 Rocky Ridge Road Hilali / Mount Vernon la ungithola khona inamba 0798130260 mawufuna umakhandakhanda uyakwazi ungiWhatsApp othi umakhandakhanda phakamisa idlozi uletha amandla ulwa nezilwane ulwa nemimoya ungena ohambweni lethu ungena kwi database yethu mawunomakhandakhanda izimpi zakhe iziphi efuna iliwe yimina uhambo ngephasika sobe sileke ku Friday eMidilovo edamini lika makhandakhanda zonke indlela ziyakhona kungena mahala only VIP kuphela eyobikhokhela thank you